Dema zatım dünyayı yüzdayık bum demalbatı konari de listika mini yekemin tambur bu. Jiber demali de babu Ibrahim'e او موزیسیان بون و جو موزیکی حز کردن و موزیک بکارتانی. دا چاو اسفیر بوما اوه آمورا تنبوری انزانم. نه بیرام گروجه که منزانی بول تنبوری خسته. جوی تمن زاروتی تا روجا ایرو از دریا هنر ده آفجانیت کم. دریاک گلکی خوشه دریاک فریه دریاک تف حسکرنه دریاک ناميك مرواتي تدي لك أوجي قال لك زحمتي خوش يعني زحمتي جواكي عبوري بوليتيك اما قال لك زورو زورداري زحمتي جي دناف ذي هنارد مديد بقمان وطارو جاي روجي أزهر بردوامن و بێگومان نەپۆشمانم کو من کەد و خەباتێک دناوێ چاند و هۆنەرێ دا ئەز هینجی هەولیدم کو هین تشتی خۆشتر بافرینم دەیجا دیرۆکێک دوو درێژە ji yek saliya xwe de çavê xwe zarokek li dunyayê veke bibîne ku amûra tembûrê li pêşiyê û jê hez bike. Ji wî temenê biçûk ta roja îro ez di nav vê derya honerê de dixebitim. Hevdar goz bikaribim ez di vê reportajê dikaribim tişna ji vê rêwîtiya qasal ji bo we û ji bo hemû heskiriyê xwe ez hinek tişt bînim ziman ku tiştê ku ne agehdarin li ser jiyana hunermendekî ne agehdarin li ser jiyana minî taybet. Ji ber sala em karin bêjin ji difşê di pê rehmetiyê آرام دکران ره و دپی سعید یوسف ره و محمود عزیز و حمد علی شاکر ره و محمد طیب طاهر درکت ام دفشی دوان ره براستی اوان و دوره بشی دمکه یعنی فایبت مندی کوان شبو شخصی کوان شبو و ری کوانی ده هنری ده وک ام بیجن یعنی طیبت مندی کوی دریا هنری جیت شبو وک هچی هنرمند و استرانوانی ایوانی گنافدار و ای بسرکفتی قال لك يعني هل بس قال لك هل بطفان عن قوتنا لإيه بالكيش رحمتي أحمدي الجزيرة كسر اللي هذا نكتب خدي براسي كي من ونبي ستين كسكيش هل بس تي سترانج برجع بشكي هل بس تي جران زمان دي ناحية زمانية ده بشكي جران لأولي دركت خدي دس بكاوي صباح الخير يا خانم أو أوازير داني وقال كي نافدار بو وقال كي بلاف بو وكسك توني نبكي في هل بس وفي ستراني ناس حش ستراني ديجي آواز وان في داویدانی نه اوج بر بلاف کرنه و ام گل کی سپاسیات کن ساعتای خوش به خودی ای وکوی عم التمرين وان دريج بك ان شاء الله. هلبت بري هر شيء از دبن باندورا مالبات خود ابو. يعني بري هر کسی باندورا مالبات عمل بو اجبرگو باوی میں دنگ بیج بو دنگ بیج کی کوچ کو جواک ابو. دنگی خوش بو سترانی خوش بو دایکم بخو کفایش موزیک کرده هات جار البرده سی باوی مفیر بو اویجی جانش خرولو تنبور و دوره شعب دیو جان علید خست تن اجبوم المالی برای من اجمه مستر موزیسیان بون البرده سیوان فیر بو يعني بري هر تشتي ام تفدزان يعني مدرسه هري مزن مالباتا مري دایک و باوی مري البرده سیوان فیر بوم لی بگمان ویتالی پشتی گو تمنی من هنکی از وقتی بیرور بوم ایدی هلبت هنرمندی می روجاوا هماس کارم بیجم
بپرسا همو هنرمندا کرد و مروان گهداری کرد لگوری او روشامی ویدمی گو مسجلا که دمالی دتنه بود و گهداری بک از بحثا دمه که کن گو مسجل جمعتنه بود جارا یکمین برای من مسجل آنی گند دی جمع دنگی وانجی ندیبیست بیشتی گم بدنگی نمر خدیجه رازی به رحمتی سعد یوسف دنگی رحمتی محمد شیخو دنگی نمر خدیجه رازی به محمد علي شاكر ومحمد عزيز شاكر وجميل هورو رحمة خدي لوان علي تجو رحمة خدي لي ب أبان هنرمندان از ناویان بیجن پرن بدما روان گهداری کر رحمتی آرامی تکران دمان بدنگی وان کر هدیدی اسکتم بین باندورا وان مروا بیجن بیجن لأبيتر جو باندورا خسرم كر إجبر جو نمر خديجة رازي ب سعد يوسف وجو دهات ناسكرين ميري بسقاوي قالك يخش بو أمبي تأثير دمون بيجمان من مرادك نيجو هداري تكر ده جهر هر يك يعني مثلا تي بيرام جارك يا أزو نمر سعد يوسف جيبو بحثا باندورا هنرمند لسر نفشي دپی واره اویجی گوگو اجی کتب بین باندورا چند ناف گوت یعنی گو اجی کتب بین باندورا وان میجی وان کسا گهداری کرد هلبت دما زاروک اگه مالک دی تی دنیای جدی بابی خو فرد به چاوا خوارنه بخو چاوا بمشه چاوا را به چاوا را که چاوا یعنی تشتکی وکنه گوتی گلکی نورماله باندورا وان کسال سر محبوب بیگمان و ریز و حرمت اما جیجبونا وان جبر گوانا ایگو هنر به مدان اسکرن اوانا ایگو استرانا نوجن به مدان اسکرن ایگو استرانا می آرو جاوا استرانا دنگ بیجی و گواندا خرفانی آنی خست شوی که نه ده ایدی استرانی نه هاتن افراندن استرانی نه چیبون بسایلک پاقج یعنی هشت گو ام جوک ملت دنیای ام افرینر بن و ام استرانا چی بکن سپاسیش بوناوان یک جی ایکو از هنرمند کو ایک وردا گدارید کم یک جی زبیر براستینی یعنی بلکی مدام پروین جزیره اواج زانه ما بحث وید کر یعنی مگوارا براستی نفسک دنگکی هانی کو از برتیاح لیکو هدارد کم یعنی وتخازم استمرار بكيد بيري كده يعني وريا فني ريا هنري ريا ك او خزر ريا كزحمته يعني انا كنت جي فهمت كنزان فعلا ريا كزحمته نوا كان متعدين يعني صرفا يعني او نزان انه ريا هنري تقاصا زحمته اجبر وان نجشنا مثلا تشنا ادعاء تشتكى والراستيني حقيقة هنر تشكي دنا وبراستيني زبير صالح جوا أمكن أوصف إنسان هانكو بإحساس دبيجن إحساس أخواه وبدنجي خوي هاني كو كان سيطريج السربك يعني المهم ايكو وقتا دبيجي زانبه تشبيجي أو مهمة جيشكي راياني حمد تشتير أوايا مهمة ويسان وقتا بيجي زانبه تشبكي دمالبات امد قال لك دنگي خوش دركتن جوان دنگانا حسين صالح اوجي خودي برهمكي دولمند ديروك كيما اوجي دبيمر نبي تشتكي كتناف جيانا هولريت وبر ستراني خوشي تشكرنه ببخوجي مقالك ستراني بيقوتنه اويجي ستراني مقوتنه ميجي ستراني بيقوتنه منتصر صالح دست خوشکی بسقی هم دنگی بی برهمی بیجی گلک ستران شکرنه و از نوا بیجیم گلک جناب ما کچک ما گلکا مثلا دنگی خوش دنامت گلکا بولی مخابن جبر روشا جواکا ما کرد دوی قناغی ده هنه کی ولو وک عیب و شرم کی دیتن گو جن سترانا بیجن جبر وی کی ما گو ام زلام امی کاربن تحمل بکن لی نحو حوجانا کو ام كشيء ماجد ناف في هنري كمان ماري جوار بنكر براسي اگر از بيمو بحثا
ژیانە خۆی هۆنەری بکەم سەدی سەد دەزێنی کار بم هەر تشتی ببێژم دناو وان ساڵادە gelek tiştê xweş û nexweş hatin pêşa me ji bo wê yekê jî di programekî me nikaribe hemû tiştê got me divêriyê dime dîtin em ê nikaribin bînin ziman ji xweşî û nexweşiyê wê gelek tiştê xwe jî me dîtin û gelek tiştê nexwe jî me dîtin وەک ئەم بێژن ینی وەک مەدرسا ڕەنگەی موزیکا me û تایبەتمەندییا wê ینی هەما دهندرێ مالباتê tenê de berê Zîber Salih û ez li pê wî têm me jî bandora xwe li ser malbatê da niha mesela gelek ji malbatayê me hene ji xortê me tev de muzîsyenin di her şêweyê muzîkê de hem di aleta bisqê de hem di aleta orgê de hem kîbortê hem ewdê hem baxlemê hem di êdî strên ji xorta jî ji keça jî bandora me gelek li ser wan heye em jî wek nemuneyê ne ji vê famîla xwe re yanî ji vê malbata xwe re em wek nemuneyê ne ji wan re yanî em wek serkêşê di meselê muzîkê de di malbatê de em hebûn û ji derva malbatê jî gelek xort û şagirtê me hene hin jê jî ne tek şagirtin yanî îroro bûne hunermend navê wan jî heye û kêfametê ev cê dilxweşiya me yê wextê got hinek wê şêweyê hunera me pêkbînin û berdewam jê re eger ez bêjim ji mara kasêtê xwe ez nizanim ji me bawer bikin îlê ez karim bêjim nêzîkî 25 kasêt hetanî 30 kasêt me afirandine û di wan kasêta jî di her kasêtek kasêt ne hene em bêjin 8 stran tê de ne hinek 10 stran hinek bêhtirî 10 stranan e mi ticarî stranê kesekî bê izn û destûra wan min nexisî kasêtê xwe de tim mi tiştê xwe mi diafirand bi şê dikirin lê eger hevalekî stranek carekê hevalekî honermend stranek diyarî min kiribê mi xise bi kasêta xwe de awaya tişkîdinê lê bêhtir stran mi hez dikir got stranê me bin û elhemdûlillah ji marek baş min ji strana afirand û hatin hezkirin di nav civakê de hat hezkirin ji ber got ez dibînim stranê got di salê 85 me gotine îro ji min tê xwestin car ez derim mesela şebekê münasebakê mesela stranekê dixwazin strana got di 85 me gotî 8 û 6 de yani stranê berî 30 salî 35 sala wan strana tê xwestin ev delîlê got ew stran hatin hezkirin û man di mejiyê milletê me de strana got heqwas emir şer derbas bi û hetana bê xwestin bizanin got ew stran ket dîrokê di jiyana her hunermendekî di gava ku em bixwazin axaftinekê li ser wî bikin dibe ku em destpêka jiyana wî hunerî hinekî binerxînin û ser biaxivin وەکو من هەنێرمەند زبێر ساڵح ناز کرد li ser dema zaroktiye û şwan cîranê hevdûbûn jî ez dizanim ew û bizik hevalê hevdûb yanî hevalekî hemneşîn jî ne tenê hevalekî û rêveçûnekê dirêj li ser dema destpêka xortaniyê jî têkeliyê me bi hevdûr û çêbûn ji alîkî wek ku min helbest dinivîsand û wek ew sazvan stranbêj موزیک جن آواز دان دوان سردما جی ده تکلی نگل که خورد نابرامت چه بو و تکلی حتی روژا ایروژی بردوام تباگو ام هنده که دوری هفدو کتنی جی افشان سال لیدی ساجی تکلی نهاتن برین و ام با آوا که بردوام به هفدو ردو دستینن گاوا کو ام بیژن شێوە هنەرمەند هەر هنەرمەندێک bi şێوەیە xwejiyê din cudayî di nerîna min de ser hunermendê me Zibêr taybetmendiyek wî heye ji aliyê destjeniya biskê de
ji aliyê deng de dengekî wî taybet bûyî heye şêweyekî taybet bûyî heye û di stranê jî de yanî em dikarin bêjin wek dibistanek taybet bo xwe vekiribû û hîn jî di wê dibistanê de berdewam e. Ji destpêka me baweriya me bi min xurt bû. Ji ber ku jenandina min ê amûra bisqê baş bû. Min xwe şîk li bisqê dixist. Bi zarotiya xwe nayê bîra me çawa fêrî bisqê bû. Ji ber ku birayê minî mezin bavê min tembûrê dixist, birayê minî mezin tembûrê dixist, birayê minî jê biçûktir tembûrê dixist. Yani du bira, sê bira ji min mestir li tembûrê dixistin bavê me ji ber wê yekê jî ez hatim dunyayê ev amûr li mal de alqandî bû. Min nekirî. Wek ku em dibînin di dema dawî de hemû amûrê mûzîkê di her malê de hene. Neheybek. Nav her milletî de yanî hunermend hene, davul û zurna heye, tembûr û kemançe heye, cimbiş û kemane heye, ama kultûrê, çand, mûzîkê, hunerê em bi xwe millet dijîwîne, em jî hez dikin. Lê evan tişana birasî eqiliya me yê kevin, evan tişana gelekî eyb û ar de dîtin. Lê me berdewam kir û me guh li van gotina nekir ji ber me got em gerek vê hunerê biparêzin. Gerek em vê çand û milletê got çanda wan tinebe, kultûra wan tinebe, stranê wanî tarîxî dîrokî tinebin, ew millet ji xwe tiştekî tune. Çima em dibêjin dema tu bixwaze xelk dibêjin de eger tu bixwaze tu hedareta milletekî tu kultûra milletekî nas bikî her li mûzîka wan gudarî bikî. Bine ji ber ku di nav mûzîkê de hemû tiştê wê netewê, hemû tiştê wî milletî di nav mûzîka wan re tê xwanîkirin. Eger ew millet عاداتê wan û teqalîdê wan çi bi di hindirê stranê wan de ew tiş gişt tên diyar kirin. Wekî mamoste Zêbêr Saleh destpêka jiyana me de em hîn zarok bûn, emerê me dora 19 salî bû. Em pevrê jîn bûne û em cîranê hev bûn. Gelek xebata me bi hev re hebû. Destpêka wê dawet û şahî bûn. Gelek dawet û govend û şahîn bi hev re derdiketin. Me gelek jevdû distan, jevdû fêde dikir. Em wekî malekê birasî wekî malekê bûn. Tu cidayî nêbîna me de nebû. Devera gozdê mezin bûm mixabin ji ber rewşê me yê taybet, ji ber warê aborî gelek cara me mal guhertiye. Lê bingeha me an jî em bêjin devera me yê a sereke gundê me bû. Gundê delîkê li berpala girê kepes li nav malbata Erebo عشيرة عزيزة بابو كالي مد ناو هفد چون هم لباكوري كردستاني هم جي دما بري حفتي حشتي صالي دما جبر بويركي ام داكتن روجاواي كردستاني ام دي ساعات الناف مرواني خويا عزيزة مالا عربو مالباتك خويانة ديارن بابو كالي مد ناو هفد چو حسكرنا مجيجي هبري قد فرق جدايتي دنابرا مدتنا بو ام تبد مالباتك بون دوي گوندي دي گوندي ما گوندي دليك نابيوي هم جي دليك وملك هر دو گوند اما تكاربي جي گوندكي يعني هر دو گوند سر هفدو محسوبن دوي گوندي دي از هم دوي گوندي هاتم الدنيا هم جي سوكنا ما او دربو ليوك مالتي لسريكاني جي بزاروتي خواز معمل سريكاني از دماع عمري مهين كيمي 10 ساله بو سريكاني يجي بتري 10 ساله من ورمان بيجن دربيسيه ام ل دربيسيه جي زاروتيام
دربسی جی مهنک در باسکریه ام دیسا بگریان گند لگند خو دما پشتی گو دما بابیم کوچا داوی کر چو سر دلوانیا خوده اوی چاقی ممال جگند بار کر ام چون باجار حسشا دما چون حسشا عمریم هما بیج نزیکی 14-15 ساله بو لی مبسقک خوشی لید خست خلک باجار به محسیان گلک هوارو دوسه میشه بون ده ایجا دوی تمنی هانه ده هم از الهیله که باوی ما امری خودی کر دیامه بو برای من جمع مستر بو اما دست بکار کر کارک نما ده باجار حسیشا ده گومه نکر جبو ام کاربن دباره خوب کن الکیلکا کار جی هر دم از فکریم دسترانه که ده ده برهمه که ده بوی تمنی بچوک دعوت هدیدی دست بکرن جبرگو تنبوروانه می بیجن دوی قناغی ده کیم بون رحمتی سعید گاباری و رحمه خودی لی بید چند حوالی میدنی بون کیم بون و دعوت پر بون ده ایجا مدست بکاری دعوت آکر دوی تمنی بچوک ده از والاند بون یعنی کم هر هفته دنابا هفته ده دعوتک هبون دعوت جوی چاقی بهتری دسی روزا ما دعوت لید خست. اجانب نتنی دهندری حسیاده هم گندی در دوری بگر حتی تبیگی سریکانی بگی قامش رو در بیسی عموده دوی هرمیده الوان گندا جاجارمتون ما هفتی که ما دعوت لید خستین جهازی میجی تنبو جهاز ما کرد کرد جهاز چی جهاز بو جهازی که اوای جمار دوت الموصلی جهاز نیت پر بدایی بون پر بسیط بون لما بالشباب خما كريد كروم بر دعوتي دما الجند بوم بري مارن باجاري حسشا ما دعوت ما بين جهاز يتخصن دعوتي جند دردورا ما تنبور برخف علاقات يا اما ازرود نشم ولا جمر كرسي كداني انا ازرود نشم بزاروتي بلي يتخصو جوفن دورا مدغريا ليه حسشا جهازي موصلي دكتن ويتالي ما او جهازي دي ما كريد كروم بر دعوتها ما كاري خبيت كر قالك هوالي هجاء ودلال لباجار حسشام ناسكر هم كسي يقول موسيقى مجول دبون هم بيجن هلبسني بيستاندن وك برادري من جحفر طه بابا ياسر برادرك عزيز بو او يجي رنگي جو هلبسي دي نويسان نزيكي رحيم بو نزيكي جواكا مبون شخو استراني مجناب جواكي بون يعني ما تشيروكي افيندار عدديتن والسروان ما هلبسي خو آباد كر پر حوالی هجاب دلال باجار حسشام دیتن و حیات جیان خم بلوی داریم در باسکر حتی گوز درکتم اوروبا زبير صالح مليك وهدار كير مدي خاماك دنج فعلا خاماك دنج نقي صافي ونفسك كردي دنج بيجي جزيرة چند دنج بيجي هانك لسر بيت اللي كان مريوان دجميري يعني رخامات الدنج وهي إحساس هي تهدا ام تخازن هين پیش کتنا که هين بهتر جي نفسوي هين قويم ببه هين آوازنا بهتر بيجي يعني خدا توفيق بده که هذه إنسانة كي كو جدل بيجي و بإحساس بيجي أو هنرمندافة برا هندري جهدارة هندري ملات يعني مقياسة شعبي زبير صالح أو بلاد اللي جهدارتك وفعلا خويسبات كرباسة لتداوي انه کو اویا متمرد لسرفند خازی هین پیش فهر هین پیش آتشنا زانبه يعني تم انسانه که متواضع يعني تم خازی بعلم تم خواب چوک دوینه البر هنرمندان جی يعني او بخوا اخلاق هنرمندان ایوانی اخلاقك بلنده يعني برای مزوبیر و ما مستر دباجار احتشاد از اکتیو بوم یعنی از هبوم مکار و خوات خود کرد و ملت اجمع حس کردن
محس کرنا خو خز دیدیم بده تو مهش گو جسترانی محز بکن جبر گسترانی ما ناواروک آوان بهتر جناف جواکی بون حس کرنا ناف جواکی بون اگر مصرانه که اوینداری چه بکر حس کرنا ویده می بو او زحمتی گو اویندار دکشاندن ملسر ایش آوان دگوش بوی که جسترانی ما زود کدلیوان زوجی حز ذکر هم مصراني خوينا تويد قوتن هم مصراني جواكي هم جي مصراني فلكلور لي بهتر ما تركيز كربو لسر مصراني خو بهتر متخوز قواستش في شيء بكم مصران امبن بوي اواي بردوام كرو هر سالي كاسيت خو تومار كر و جماوري مش محس كرون ونابم بلا بو كيم زيدا پر دريج نكن سالی 10,000 ایدی جبر آستانگی دولتی بیچاره مام گرک ویا از دبج موزیک بگرم دبج هنری بگرم یانجی از بولات اکید درکم گوز بکارم هنر خبر دوام بکم یانجی گرک از دبج استرانی خوی نتوی برد او یک جیمونی کاری بجبر ما ایش عملیت خود دیت ما دی بملیت ما چی ایش و چی زحمتی دکشینن وأم ملتكن أم بمليونان ولاتك بتني هذا جاء الودري سناني نتهوي يجي هلبسي سيداي تجريش هلبسي سيداي بيبوار وإيه رحمتي يجي الخين وإيجو هوالي نزيكي مدي بسادن مدس في كاروباري خكر هدي بيتر وقت بين نارينا دولتي لسارم تشيبو قلنا أب هنرمندكي كرد وتفقراوي نبدل يمي قال لك جارا مبرنوانين قال لك جارا دانو سندن مركرن تشدو زيد كي تشمبا ماسرانا دبيجي ترفلان داري واقوتي قريك تنبيجو هكا جارك تتبيجي ميتبيشينو جوان قوتنا مدينو بارا خداي قو از بي اواي بردوان بكم و داويا مني لسر تسيوان بیچاره مام اجی وقت هر کسی سالی 10,000 ده من دبج ولاتی خو برده و از فنابر بوم و ولاتی آلمانیا بجی بوم البته بگمان لیوی داری جیم کارو باری خو بردوام کر و از لیوی داری بهتر ایدی لأوروبا بهتر ایدی در فتح ما بگو از استرانی خو هینا خورتر بکم و از هنر خوش بهتر لیب خودی درکبم و بهتر درفت تومار کرنا سیدی و کاسیت و کلیپ و بشداربون آهنگ و راگهاندن لیبی داری بهتر هبو بهتر اسکاری بو بشاما کردستانی بشاما باکر باشور yani بهتر ایدی ری لپیشام بابون دیجا کم زده مکارو خباتا خکر و بگمان از هنا بردوامم دکار و خباتا خود و هنا گلک پروژه باش دستیم دهنه از ان شاء الله خودی تعالی اگر عمر دامه و بمر مساعده کر اف خونی دسری مده از هین وان بینم سر زمان و از هین ایش و در خلم بلتی خواه بیجم و هی بدارم کو داویل وان ایشو دردو خماجی به هر هنرمندك دست بيكاوي تيك بربندورا هالبسوانكي هاga هالبسي بنفسين هاga آواز بندكي بقى دنگ بيجكي به دم كده اجا وقتاga او هنرمند او دنگ بيج رسن بو اصيل به او تايبت مندكي حتى كوي شوازك كوي شبه اسلوبك ستايلك كوي شبه اجا بو ستايله وبينات كرن يعني براسي انا وقتاga از دنگ تنبوري قد دنگ دما مادورات موسيقي لي خيات بذيا از بير صالحه موسيقى دو مادورات موسيقي لي خيات بذيا ابو زوري يقد دود بذيا رحمتي احمد شوقي خيات يعني موسيقى قد هناك بلكي جامير دبين بذيا محمد علي شاكر او محمود علي شاكر ما مستاذ زبير او جي براسي يعني حتى كوي ستيل كوي تايبت مندي كوي هالبستي موسيقيه الموسيقى كردي تشيبيه وحتى كوي وقت ما جو راس ودرستي وان شاء الله متابعه بك وسركفتي ودي خطا خذ ودي بيشكتنا خذ بلي شبرق يعني هنرمندك ودنبيجكي نفسيك يعني خوش ونازك وهستك زلال
كجا سترانك او هلبستك او اوازك تكف سريري دبيجي ودستري ويجي هنا او يجي زنقين او يجي بحركه اي اواز هي بس دي ساجي نما انا اختار ببينها اوازك خوش هلبستك خوش هم قال بس به اوازك جردتنا هقا البستو اواز به دستوريت خازو دستري ودبي افلانه مثلا دستران اي ما قلت سترانا دوت ما قلتي احمد علي شاكره البستو اواز وسركي بدن كركوكي او جيبان هردو سترانا قلت دبيجي خديان فلان كيجا سترانا كي دبيجي دبي البست افلانه اواز افلانه افيا امنه فيا افلانه يعني راسي دمشي وقال كي فيت اشتاهاني افيا قال كي شخصياوي بلنترتك ما نزمتك براسي يعني ديجي وقتی گو کاسیت آمد دادکت تسجیلاتا ملت لبنده بون یکی ماها یکی دوچون تسجیلاتا دوم کاسیتا فلان هنرمندی خواست میجی هر سالی کاسیت خوا دا افران دو چی دکر دوی سالی همیده از خبیدیم جو اسکار بم 8 سترانا چی بکم جو جماور خوا حسکرنی خوا کسی گلمون گهداری دکن وقت ما آنی زمان ابان کسی گو بری ما ري بكرن جمار ريا نوجاني شاني بكرن ريا شكر ناصرانا هل بدبي قمان دسبيكا قوم استران شكر مش خد برسي يعني مش دردورة هم تقولني أفستراني جو هنا أفستران قالوا بري هنا وأفان هنر مدانا دبيجن يعني مركا هرستراني تشيبك هذا إجابة شغي ناف جواكا مجد بيقومان كسي زعمه هبون جمر بحثا رحمتي جير خنكرن جمر بحثا رحمتي ببهار وسيداي تيري ورحمة خدي الوان وملا جزيري وفقيه طيرا تانين زمان دوقتن أبغانا هنا أبغانا أهل بسي نبيسينن أبغانا تكاري أهل بسي وان آواز بده ده هيدي مدس بيشتي قوم مناسكر بتمنى كي زاروتي هل بتزبيجم بيشتي قوم مناسكر مراجي كار استراني تشيبكي مدس بچێکر ناسرانا کرد ئەوش بن باندۆرە وان هۆنەرمەندی ناودار دەرکەتم لێ کێم زێدە مژی ناوەکی خۆچێ کرد ji ber ku هۆنەرمەند ئەگەر ڕەنگێکی وی تێ نەبێ ستایلێکی وی تایبەت نەبێ di نارîna min de ew هۆنەرمەند dimênî tenê wektê bêje muqelidek tenê wek xelkî dibêje ama wextî ku tiştekî te hebe تشتكي تبقى أفرين بنافي خوا بنافي زبير صالح ستراني تهب رنجك تا أول شغي تدكبي ريزا وان هو نرمنداد هم رنجك تي تايبت شيد بي وهم ستايلك جودا جبو خوا دا أفرين أول شغي وشاقرتي تيجي شي بفين تي دبستانك دبش روجيت مزود دست بچێکر ناسرانا کرد و جوان ساڵا دم بەدەست بە تۆمارکردنا کاسێت و لێ بە تەکنیکنی گەلێکی لاواز تقنية تسجيل نوك إيروبون أو مسجل تسجيل بون أو ديكي تسجيل بون أو يكمين بو جوان كسي يكمين بو إيجو د هريما جزيرة د هر سالة وك ألبوم وك كاسيت وك سيدي هر سالة يك وجارنا جي هندري سالة كده دبود دجي جبر همي خوا تومار دكر جبر ويا كي باندورا وي لسر قلك هنرمند ايه د ويش غيد شي دبون وقلك شخو قلك خورت وكتش ايجو يعني حسكريوي ايجو باندوراوي سوان هبو وك هنرمند ليجو داري دكرنجي وك هنرمند هجي اسراوي لقلك هات وهنرمندن ايجو تأثيراوي لون هات ايرورو نافدارنجي نهما يعني بس خورتي ايجو موسيقى حزدكن تأثيراوي لون هات نا هناك جي ايرورو نافيوان هي وهنرمندن جي لتأثيرا باندورا زبير صالح قالك لون هبو بويرنجي قوي جي حزدكر و جي ملتر بشكش ذكر هما يك جوان از يعني قالك اسراوي باندوراوي سرمه هي دواري نقاندنا هلبس لدي قوتني ستراني او اوازا سهل الممتنع او اوازا هم بتشوكجي وهم زحمتجي
و جمرد بيجي زو ديجي دل زو مركاره مساجة خو بجينه جوه دروانا اف گوتن برسوای گرک نه از بیجم از باورم گرک اف لجم ملت الجم گوه دروانا یه هنرمند جی بگلی خو نابه هنرمند قل بيتر كارن في كيفي برسوي بدن لي از بیجم حتى قوناغك حتى آستك مكاريبو باندورا خول سر قلك هنرمندا دانيبا وهيجي جارنا ام المالي خور ونشتينه ام دنگه موزيكا جو ماتشي كريه تيغو هيما چا ما مثلا زبير صالح به چ تشتيغو ما افراند به ام جارنا درن شاهينا ام دنرن امرونشتين دنگه سترانه متي جارنا ام كاسيت فيديو قداري لكن اي دعوتك يان ام فيديو كليبا هنرمندك بينا نرن تشتن ما قوتنه هنجي خودی وجدان و دمیر درد کردن ما فيما بجيتينن وناخن ونافي مداتينن اف موزيك اواز زبير صالح ان حسين صالح وهنجي مخابن جارنا يعني ام كتن دمك جارا ما في قالك هنرمنتي خوارن وكم زانن دوان قونا غادي مسجلاك خوشك تنبوري كورد جبو قلت بك بستراني خوت ومار بك ام قالك جارا الخوت حيرين قالك جارا مخرجاي تسجيلات ذكر وجبو قورن كاسيتك ما جمار تومار بكن بيقمان اوانجي تخسير نذكر ليه امكانياتي ماي ايش شخصيتي نبوغو ام كاربن ام كاسيتك بكيف هذه اللي خوشي بك كاسيتك بموزيكك سركفتي امكانيات تنبون يعني سكار بيجن طنبورك و مدلي ما خصت نبو او تكنولوجيا وكانت تنبو استديوهات و سر خطاب تومار بكي وموسيقى خو بسجلين وبيشي ورا دور ورا دنگي خبا بيجي سر و اف آلت دوی دارید باش لی خسی باش لی نخسی اگر باش لی نخسی اما دوباره بکن اوا مثلا گشتن نبو امرو نشتن و مستران خود گوت امو شانسی خود باش در کد باش در بلکی مجاره که بگرانده دجاره بگرانده لی دما یعنی کاسیت استران دوی گوت سر هفدو بگوتا حتی تالی آنا تو موزیکا خود دنگی خودشینه تبيش الاستوديو كي واشتري موسيقى تحاضر بك تروج جهار دنگي خباب بسر قضيه دسبيكي دي هنرمند زبير صالح باجاري دربيسي فالكي مابو طبعا او بعمري خوش ما بستر ام دمي ام هنرمند زبير صالح وقو دسبيكي مقو ام دمام زاروك من ام ينازكن ونرمند كي هجابو البجارية دربيسية كارو خبطاوي قال لك الموسيقى هبو استرانا دي كاري هنري يعني ذكر ويدمي ام زاروك من براسي شاهي تشيدبون البجارية دربيسية دماغ مدبيست ونرمند زبير صالح ام تشون يعني شو كاني ماشي حاز ذكر يعني جدنجيوي ستيلاوي شطنبوراوي الشخصياوي فيداوي شخوا ماجي دست بكر بكاري موزيكي شخوا راسيه كده بيجم يعني شخوا دست بكر استراني قوم تقولن هما امكارن بيجن نافي ايوي بون يعني استراني وي بون دما شون شاهيه يعني اقوى استنجي هبون تبلي وان استنجاجي ما بردوام كر وما وقت بيج خطك شبوخ مبكر وكيف زيدان من ابي خول نام ملتي كرد بلا فكر دوي خونا غيدوك معاني زمان مسألة تكنيكي مسألة قلكي زحمته يعني مثلا تبيرام مسجلان هبون جوار دقوتن مسجلة دقوتن فليبس هولندي بوان مسجلة ما كاسيتي خواه تمار تكر لي اوجي جارجارة بدسنت كتن يعني استنجي
تۆمارکردنی گەلێکی زەحمەت بوو دەیجا ئانا جیلی ئانها ئەم بێژن جوانێمەی ئانا هەموو تشت ji bo wan peyda dike yani bajarê wana ezlê min di çi amûrê bixwaze amûra mûzîkê bixwaze hemû tiştê peyda dike di zamanê me mesela tê bîra me ez zarok bûm tembûrek ji me re ji Tirkî dakit ew tembûr em malbat tev dilê miqate bûn wek zarokekê çawa tilê miqateyî em heq qasî lê miqate bûn deyca ez biçûk bûm birayê minî mezin nedişîn carcara got ez re hejîme tembûrê digoyî bişkîne yani eqqasî tembûr bi qîmet bû li ceme û peyda nedbû ji ber got peyda jî nedbû ew tembûr yani di malê di kes neverî bû nêzîkê bibaya kîsê bê dalxandî û cikî bilind û ji bo destê melekê yani heqa zehmetî li tev lê wan zehmetiya jî mekarî bû berdewam bikin û kêm zêde navekî xwe di nav milletê xwe di navekî wek hunermendekî Kurd nav milletê xwe Kurdim û ava kir û bi xizmet açan di hunera xwe kir heta roja îro jî ez hîna berdewamim tevlî eqwas zor û zehmetî بله يعني وقتی گو ام نزیکی هفدو بون بهتر کاری می هنری گلک جرا تشتن ما بهفدور چیدی بون يعني ما قالك ستران بهفدور قوتنا ما قالك شاهية كردي بجي اني بهفدور قالك ستران ان قوتن زبير صالحا اواز حسين صالحا ان ما بهفدور وقت يوتو سترايه يعني مبخو قال لك ستراني ما مستزبر صالح وك قوتن واوازي مستراي ويجي تشتري ما قوتن افاجي سربلندايه جبو ما هنرمندك وكوي نافدار تشكي ما بيجي وك هون زانن وقتي جو يك سترانه كي اوازك كي وقتي يكي نافدار برهمي مره بيجي تشكي جي شنازيه لمخابن صالي 10,000 هذا وقتك كوتشبر بو وهات اوروبا هات المانيا دبيوير الويدري استني مام هنكي تفقرا مجي الولاد يعني ام نقلك يقولوا سربخو بون ام نقلك سرفراز بون ظروف ما هنكي طنق بو باندورا خو برنگكين زحمتي لسر ما هبو لما مستزبر صالح هات اوروبا بوك او طيريق وتشنغو باسكيوي شي بفي جبرق راقهاندن الجمع الولات تنبو هباجي كيمبو نا تنبو اسكارن بيجم تنبو نق كيمبو جي تنبو راقهاندن تنبو نا راديو دندري روج افاد هبوني كردي ونا تلفزيوني كردي هبون يعني قلكي اعلاميا راقهاندن قلكي ام ببار ونجي تنبو وقت اوهات اوروبا بيتر كاريبو خب ملت بدنا اسكرن وجملت ربيجي كي زبير صالح بري ورجي هنراوي سينور دربا سكربون هي الولات بوجي از كارم بيجم يعني بيجمان نزيكي هرشار برشي كردستان جدنجي بيستبون وقتها هات اوروبا ديسا زبير صالح برينا بكي هبو ليه لاوروبا بيتر كاريبو وينا فيخوا بشيوي كي درستي زانستي بيشكشي ملتي خبكي او امكانو درفتجي بيتر هبون كاريبو تشتيخوا هنرا خوا برنگكي باقج برنگكي تسجيل باش شخوا دزگهی را گهاندنی گلک بون لویدری کردی کاریبو بهتر هنر خوا تایبەتمەندیە خوا پێشگەشی گەلەی خۆ بکەین. ئەموارە سەر مەسەلا جیواکی و دوێ دەمێ جیواکێ بچی نەرینی لە هونەرمەندا نەری. بەڕاستی دناو چاند ئەمە ناو چاند ئەمە ملەتی کورد ئەم ئەسکارم بێژم ئەمش دنیای هەمی ئەم جودانە. ملەتێ مەی کورد دوێ قۆناغێدە دوێ سەردەمێدە بنەرینە گەلێکی کێم لە کەسی هونەرمەند نەری. لەجەوە گۆمزانن شێخ و مەلێمەژی دوگوتن ئەگەر کی ڕاهێژی تەمبورێ
piştî îman jî tiliyê wan derkeve wê beelime tembûr yanî demek wê şaxê em bêîman bûn. Bî awayê hanê hem diriya olî de hem diriya civakî de got yekê tembûrê dixist bi nerînek biçûk lê nerîn û ew kêm didîtin di nav civakê de. Îro awan kesê got henekê xwe bi mûzîkê dikirin yan jî bi nerînek biçûk li hunermend nerîn anha ew bi xwe zarokê xwe fêr dikin û hêviyî dikin. Hêvî dikin got zarokê wan fêr bibin û wek me bibin hunermend. Yani bine bêçiqas guhertin divan salê dawî de çêbûn ne divan salê yani em bêjin ji salê nodî û vir de em karin bêjin ji salê nodî û vir de herkes dixwastin got zarokê wan bibin mûzîsyan û îro jî em dibînin ne tenê ciwan keç, xort, jin, jinê Kurd, mêrê Kurd her malek îro te derbas bit tembûrekê lê dibînin yan tê kemanakê yan tê orgekê yan tê instrumentekê bibîn lê. Eqas guhertin çêbû. Tevlî wan a sengê em xweş ez vê gotinê bêjim ji bo ez bêjim bê me çiqas zehmetî kişandin tevlî wan zehmetiya jî em teslîm nebûn û me karê xwe berdewam kir û me hunera xwe da pêş û îro ez di wê baweriyê de me li gorî agehdariyê me li gorî danûsandina me di nav civakê de bi milyona insan hene êgo ji me hez dikin bi hezara hene êgo bi hesreta dîtina hunermendekî ne û dikare bêjim bi deha jî şagirtê me derketin demek em bûn dibistanek. Ez naxwazim vê gotinê ser xwe bêjim lê rastiyek yani gelek derketin êgo bandora mir ser wan bû. Bandora rahmetiye Saîd Yûsuf, bandora rahmetiye Mihemed Alî Şakir, bandora rahmetiye Mihemed Şêxo û êdû. Yani ketin bin bandora me de demek wextê got şagirtê te çêbûn dibû dibistan. Ev yek ji astengiyê me bûn êgo di wê serdemê de me eqas astengî kişandin bi sebeba saza xwe bi sebeba stran gotina xwe dece ev astengî ê civakî em dînin hêlekê astengiyê em bêjin polîtîk siyaset. Wek em dizanin em ez wekî di Rojavayê Kurdistanê de di Kurdistana Sûrî de em dibin nîzama dewletê de bûn. Em bêjin nebêjin çendî em behsa xwe bikin em bêjin em Kurd lê em dibin bandora wê dewletê de bûn wê nîzamê de bûn. Yani car gotinek eger me zêdeyî gava xwe me avê dibaya em dihatin muhasebe kirin. Hesabê wê bi me re didîtin. Mesela di demê Newroza de dema em derdiketin gelek astengî û zehmetî hebûn tevlî wan astengî û zehmetî em derdiketin ser dika û me stranê xwe digotin roja dî jî em dihatin girtin. Eqas berxwedanî ana îro tu dibîne mesela di salonekê de em bêne ser mistewa Ewropa kî îşê xweşkêtî ji bo xetirê tu derketî Newrozê gerek evan tişana di ber çavarê derbas bin. Dema got em derdiketin Newrozê me astengî me lêxistin me rezaletî me gotinê xerab ji dê û bavê me re dihatin gotin em dibirin li me dixistin îhana me dikirin çi gotina xerab hava ji me re gotin yani wek şexsê min bi dehê car ez hatime girtin û bi dehê cara jî ez hatime tehdît kirin ki ez dev ji mûzîkê bigerim yan jî mûzîka xwe bibêjim lê nêzîkî Kurdiyatiyê nebim nêzîkî stranê netewî nebim stranê gotina Kurdisan tê de bi gerek ez nebêjim bi dehê cara ev gotin ji min re hatî gotin û min got lê nekir min got ew qonaxa zehmet bû. Sala heştê heta heştê û hefta heşî û heşta koma şoreş herde mezerandin. Mamostê zivêriyek ji endamê wê komê bû navê koma şoreş bû. Me gelek stranê folklorî, stranê evînî, yên netewî, yên şoreşgerî me pêşkêş dikir di cejna Newrozê de
وجفدا ججن نوروز جي وكي ججن ولاتي هبون وكي يكي اياري وكي حفدي نيساني مفان ججناجين بافر قالك دردكتن مافر دردكتن قالك سيرانا مراسي مع موسى زبير صالح زو ستيلك خوي تايبت دا خويا كرن قالك جي هنرمندي ماجي وقالك جي كاسين موزيك جنجي او ستيلاوي شوي كرن ستيلك يعني شوباوي اجوتن ستيلك خوي تايبت تشيكر قالك ستران تشيكرن تشسراني افيني تشسراني نتوي تشسراني شورجري تشسراني جواكي وش قالك هالبس جي او هالبس دبرن او يبخوا اواز ذكر بخوا ساز ذكر تكليه مديس بهفرمان لي برو ام نجم هفون لي بروح ام تم لباهفون تم اخافتن ودانو سندن دريا فيسبوك يرا دريا تليفون يرا دانو سندن ام بهفر هفون هنرمند زبير صالح وك هات خويا كرن وكي هنرمندكي قشتي نقو ستران افيني بتاني نقو ستران ولاد بيري باريزي بتاني شو بياري قشيد بو براسي اركي خوا تيديت باركي خورات بو لسر وي بوياري هاجر جنيفيسي ويبون هاجر جنيفيسي هالبسوان وكي تيريج وكي خمجيني رمو وكي بيبوهار وكي جگر خوين وبريد نارين عمدو الجورجاز ما موسى عزكم بري قوتني ويجي جنبيسي وين سركفتني اجبيرت خوازم وبمين هنرمندكي بنافو دنك وبمين براكي عزيز وبمين هوالكي هيجا وقدر جران لباما ولباهم ملتي كرد لهر شار برشي كردستاني بيو هنرمندكي بنافو دنك کسی اسکتن بین باندور آوند پیشی مالبات آمه بو برای مه بو باوه مه بو دایی که آمه جار جارنا اویجی شخور سراند گوتن جانا را دشتنبوره لبردس باوه مهنه کی هیم بو سترانه باندور مالبات آمه بو لی پشتی از هنه کی مزم بوم مهنه کی بیر ایدی مرحمتي سعيد يوسف بهيست مرحمتي محمد شيخو بهيست رحمتي محمد علي شاكر رحمتي آرامي تكران رحمتي جميل هورو رحمتي علي تجو أمانا قش ملوان قهداري كرن فمبرسي كأفان ستراني قود بجن يعني رحمتي سعيد يوسف سترانا لي روشيني وقلباري ومشيا ومشي أفستراني ويدمي مبرسي قالوا أفستران بري هنا يان ويج بوخو شي كرنه اتخواز مس فهم بكم ف هاوارو دوست دورا ما هبون و قلت لنا اف هلبست هي آواز هي یکاره هلبستک خوشک شخور بینه و کار آواز بده و به استرانا وی و کار استرانا که اوجی استرانا که چیه بکو چاو استرانا روشنه هی تجی کار استرانا که چیه بکه حالوی داره مفهم کرد دیمک مرجی کار استرانا چیه بکه ایدی مدست بچه کرنا استرانا کر بیجن استرانا دست بکی اختیم چه کرن هنه کی نبي قوتي بون يعني نخرتبون قال لك يعني او نافاروك اوان بكي نافاروك خوش بولي هون عندنا هالبستي اواز نلقور يعني ايرو براني كار ليقو هداري بك لي هولدان بون هولداني اوازداني و هلبسي بين وهلبسي اواز بدم ليه هدي بيشتي قوم من هلبسوان ناس کرن مسیدای تیریج ناس کر بشتی مال چو باجاری حسیشا مسیدای تیریج ناس کر مسیدای ببهار ناس کر بجگر خوین و گله کیدن و حوالی ما اگون نوجن جدی بساندن وک جعفر باب یاسر ام بیجن خمگین رموبو گله حوالی دنه ایدی مناس کرگو مرکاره هلبس خوشبین و مرکاره آواز بده
ومدس بكر ستران من ستران شكر مجمارك باشي زبير صالح وك هنرمند تكلية ما بهدور هبون دش خوش دس بكامد او اليكار بمره ووي دستي اليكاريه دامه جبرق او بري مبو جبرق زبير صالح وك هنرمند بري مبو ووك مالواتي شخو هركز زانن او ابي منه وك مالواتي ام اي مالواتا كينه لدريا هنرره بيتر ام نزيكي هفدو بونج هركسي بيتر و دسبيكا مني هنري بوي ربو جبرق او بري مبو بچن سالكي دواري هنري دي باندورا ويجي قالكي سر مهبو زبير صالح وك هنرمندكي هستنازك بو پر بموزيكا خو مجول دبو تشتن بالكيش دمي بري د افراند د وقتكي د هر كسي ايغو دوي دمي د كاري موزيكي بجيتانين بهترين جي الهريما جزيره هر كسي بيتر جهد دا شويه رنگي داوطا وكيف وشهيه تاني ايوي هم دوي واريجي دواري داوطا وكيف وشهيه جي زيرك بو لي باشقه وك ارشيفك جي خور شي ذكر ج سترانا ج هلبستا ج اوازا چه هلبستي وي بن واوازي وي بن چه هلبستي نويسكارن نافدار وك سيداي تيريج وك سيداي جگر خوين وك سيداي ببهار وهروسا قالك نويسكاري ديني وك هلبسفان جعفر بابا ياسر قالك هلبستي ستراني دنويسين بتايبت جوير شي ذكرن جبرق وي نيزيكي هستي خود ديت ويجي هستي خود نويسي ديتن وتشتن خوش افراندن وبنجهك جي هنرا خور شيكر جبلي بشي رنجي كيفو شاهي وداوطا كيم زيدا اجستراني خو رازيم الجوري او دما امتدو او تنبون او زحمتي او زورداري ودبن سيستما ريجيما كده كوتنكار بازادي تتشي خب بيجي لي ديساشي قالك ستراني خوش ما افراندن وملجي حسكرن يعني تشاوا مش موسيقى حسكر دمام بدي قوم ملت الستراني مقوداريتك يعني امبيجن از سر باجاري حسيشا سريكاني دربيسي قامش سروي مستوي نسر بيجن استا كردستاني مدينه وكي من وان باجاروكا بلد به دما از جادا كي دمشم خلق لسرمه وفي داشيرين بيجن اب زبير صالح مثلا جادا كي درباس ما دماز درباس قال لك مالبات مثلا علمي هبدود كرندو وازبير في درير درباس هاوي شيء مناس كر ها ديمك مباندورك خل سر جادا كردي كري ملت دخوازن ما ببینن دیتنا مجبوناوان جید الخوشی ایدی از بهتر به خورتایی لسر کاروباری خو سکنیم لی دی ساعت بجم چندی به خورتایی هم سر سکنیم تالیم دهاتن دوار تومار کرنه ده ما آسانگی دکشاندن و تالی تسجیلات چی بون ایجا آلی کاری آمد کردن اوان دهاتن مثلا کاسیت ما تومار دکردن و آجیش خور فیده جید کردن اما ما تفیده جید ندکرد اما فیده ما تشتی هری خوش اجبامه گو ام کاربن کاسیت آخوا بشویه کی پاکج تومار بکن لیوان وقت تسجیلات وقت تومارگه اوجی مثلا فروتنا کاسیتا اوان کاسیت ما تومار دکردن و جخور دفروتن و روزی که مثلا بیجن نقولن اف دياريك جبو في هنرمندي مثلا مجمارة كقاس جكاسيت يفروتن امي وقت دياريك بدينه او جيت نبو لي اما جي ناماما او جو ام كاربن دنگي خو سراني خو خوشيك بگين ملتي خو لي رصيدي هري مزن جبو ما يعني جبو شخصي ما تشتي هري مزن وتشتي فيدا هري مزن قوم جهونا را خوكر حس کرنا ملتیم
ازوبي بماموستا وحقيقي هي بحقيقي ماموستا جي هي شتيق هاي مجي تشيبو نافندا سريع حسكي لو دري دس بكاري خوي هنريكر وطنبور فامبو بزغ البزغي دخس بزغ كيوي خوش دنجي كي زلال دنجي بزخاوي ودنجي ويجي بشتيق ها سريع كاني اجا ناسياما بير براسي ناسياما بير زيادة تربو جبر خطاق مدسترا يعني عليكاري مردكر ومجي عليكاري بير دكر والسري كاني براسي دنگ دا بيترش المنطقة حسكي بو او نافندا حسكي الفيدري كوماده وكاسيت تومار دكرن ودركت من شاهية كردي دركت قال لك شاهية انجي بشتي دمكي براسي جاري نشاشم جاباناور بو شو المانيا لألمانيا ودا كاري خو بردوام كر كاري خوي هنري ديسا بردوام كر هم سپاسيابي كم ساعتاي خوش بين يعني المجال هنري كردي ده براسي تكي ماسي وين هشتيه ويديسا سراي تبلك رنگا سراي ش وندار سراي دايكار سراي ج نشتيماني رستراي كداوي غان نشتيماني وسرانيوي اي نشتيماني اي وطني قال لك ان اوجي قال كي بيرت تعبي تشتي اي ما شهنري ما واواز والبستي مجي بقمانا دودوت ستران ستراي ويجي حسكر فان سترانا قمام استاذ فان سترانا كارن بستري ما هو فيها تتسر بستي تكيجا ستراني ما دستري تسر بستي جبرك تحقق دي وما في فان سترانا تدي يعني تكاري فان سترانا بستري سترانا دوت ما مي سترانا ما هو سر كركوكي ما تشكرو سترانا كركوكي ستراي وجامير دهر مناسبة كي بابته كي جيده خالفان سرنا دكي وخاله تعبا كسه كي جي وندانا كنا آمه ونا كدا أي إنسان كيده على كاري بير كربه يا آوازي بيقوت به يا هالبسي بيقوت به جوان كساي. إيجو دبر عمد الجزيرة لهرم الجزيرة رحمتي سعد يوسف بو محمد شيخ بو أبان كسانا بو رحمتي محمد علي شاكر بو مالباطا شاكر بقشتين بيجن دبيوان أمهات المجي أو تشتي قوان دقوت مجي مهات ما تشتكلي زي ذكر يعني شابجم خطاوان ما مشانت لي از وك كيساتي امي وك شخصي امي متم هاول دايقو از اجبن باندورا وان هنر مدى دركف اما دحر كسك ناقي درجة كمالي يعني اما از خواك موزيكي اذا تشتك نكشف كم از خبتيوب تبينم الطريقة الصوفية مثلا الطريقة هنا استرسالة تقريبا موسي حي 40 سال بو متصار حبسي وحبطادا وشاي قارم بطريقة كدقو بقاس كيف تسخيرك اللحنة كي مودرن بكمواني لحني هاني اوازم جيراد داني اوركسترا كغربي جيراد به اوركسترا غربي آلات بيجرگن از عوده مثلا شكرم دنگي خوا تعبير بكم بيه وبكم بس اوركسترا جرگه و سترانگي مدروسه يعني هيدر به ما مستاذ بيرجي او ويشي او سترانا قوتي بطريقه خوا قوتي يعني پر هنا مثلا ملحنين هنا بيكون يكي بيت شعرك بريا لحن كريم مثلا يعني حتى يعني ساعات وي خوش وقت نورا مثلا ايه متالي خوزيها بي مثلا ام بو ناسنامه كي هر اوكي هر هنرمنده كي ناسنامه كخوش شاید به سترانا كده قد يجوز للجمع بخوا ناسنامه نخوزيها هي به تشندنا هين اوجي تشندن مثلا شاب يارم مثلا متبرتي را حبك كري مقام وايقاعات ودراسات كري يعني ويا وان شاء الله عملك اوركسترا به تنفيذ به ويا سركوبانيه او سرانا سركوباني اواجي وقتي زخمك خطيه ده يعني بس ايه ممسر بحث مسر ممستاذ زبير ممستاذ زبير ام تمني تكن جيرا مستقبلك بري خوش وب رقمك جياني دنب جبات هنرمند كردادا يعني معروفة يعني إنسانك بيلي يعني زبير صالح ناكبة أو صفي إيه أحياء حفلات وإيه ديلانا إيه مثلا بوكان ندوة صفي ده او بخوا ويدنك خو وقت دقينا في ملتي هاني وليق وهدار ك هستوي معناها ويا بكون حالك خاصه يعني ويا وحالك خاص حالي خاص يجير بصماك شاذ به
ويسين جرى بصمات شيبو ممكن برهنا مسبب دبي بانا فاسا فلين دبايدا بيقوم عندما قد آهنگ كده از حاضر بباما ورحمتي سعید یوسف لی با خودجی راضی بیانجی رحمتی سعید گاباری با بوشنس ازو نمر رحمتی محمد شیخو بیتری آهنگ کود دو ام هفر حاضر بون مصرانی خود گوتن و باوریام بمخورت بود هلا جناندنا بزخید امورا بزخید جبرگو جزاروتی خودم مدرس بکر و دوی دمیده ام بیجن وک دست خوشی بزخی کیم بون ایگو هری نفدار رحمتی سعید یوسف بو ایجا دپیر یعنی ام درکتن یعنی چند حبل سر تلیه دهاتن جمارتن اجبر وی که باوریم بخورد بودم از دردکتم بوارد هنگه که دی تمی مهول دیداگو از استرانی خوب بیشم و مبسقك خوشيك جي ليتخست وكيف اوان جي دهات براسي همو او هنرمندي ايه دوي دميده قيمتي ما دقرتن ما جي قيمتي وان دقرت يعني نوق دما انا ابو مثلا ام بيجن اجد هنگه كدس حاضر بابا رحمتي سعد السولي بايا يا رحمتي احمد شيخ ما هو شاكرتي وان ديد ما خدمتها وان ذكر ام بحرمت البروان ساكنين اما ام لسر في شاندي ام زنبون لسر في كلتورا قوم جهدو حزبكن وام قدروا قيمت بدن مزنيخو بدن كاساتي اخو ولو ليه وكما اني زمان مستراني خود قلت بلكي اگر از الاهنگ که دنیا با ما کس جمعتنا با مستراني رحمتي سعد يوسف جمني بقوتا مستراني رحمتي محمد شيخ جمد قوت مستراني رحمتي محمد علي شاكر جمد قوت لي اگر ام بفدور حاضر بانا الاهنگ که مستراني خود تو شاغي متخص از خوجي ديار بكم جو اجي نمراكم هنرمندكم بردواميكم جواره روجا فاده چند هنرمند هبون نفشي كيفن وك رحمتين حمد الشيخ ونمر حمد الشيخ وك سعيد قاباري وك محمود عزيز وك محمد علي شاكر وك مامو سعيد يوسف اوانا نفشي كيفن بون اوي خوغيان دوي استا قول جيكي رود نش زبير صالح قول الدعوه كاربا الحفلاك اللي دركي او جي نمراك بو نافك بو نفشي دني ازجي بكيك جوان وغيري مجي قو ام الحفلاك حاضر دبون برجارا قو يك جوان هنرمندي مزن حاضر بايا يعني هاجر تشكي مجي هباجي يعني ما تشتي وان هنرمندا دقوت يعني ما تقول شاو فلان هنرمندي مزن رنشتي شاو زي تشتي خو بيجم يعني بكي كيماسي اما بو لي زبير صالح وقت يقول حاضر دبو دقو اجي زبير صالحم وبرهمي مجي هنا ويجي تشتي خود قوت افتاي بتمندياوي هشت جو اوجي بفي نمراك مرنكا ربت جهلاوي بكي ارشيفي من ارشيفه كيم زيادة اسكارم بيجم ارشيفه كي زنجينه حسابك انجي صالح حشتيده مدست بافراندنا سترانا كري دايجا جناوان سترانا قالك جوان اسكارم بيجم هاجرنا نيفي بي مبخم تكست و آوازي واندانيه قالك ستراني مهنه ايگو هاتن حس کرن و دناف جواك امد هاتن بلاف کرن او جگوتن و آوازي منن ارشيفه كي باش من الارشيفه كردي جسترانا زيادة كريه وما ارشيفه كردي زنگين كريه ام بين يعني ذكر بتام جمارة بيجم لي اسكارم بيجم حطاني ب ست سترانجي مقوتنا تشتي انا دست اسكارم فين امري بيجم لي او بخا از باورم جوين امري بيترن جبرقو قالك ستراني مجي مقوتنا ايه دما دسبيكي بون قالك جي ارشيفي من وندا بو قالك ستراني بشون دما كاسيت ابون كاسيت نمان پر ستراني ما انا جار از گهداريت كم جانا جمالباتا من زارو كما جار بحث ستراني بدكن او ستران مبخم بجبيرا كرنا
ارشیفکی باش کم زیده کدک باش دناف و هنری ما افراندی کسی گم هلبسی وان گوتن اسکارم بیجم اگ نزیکی مبون لولات مهلبسی سیدای تیریش مجمارک باش گوتی هلبسی به بهار خود جوان رازی به مجمارک باش گوتی هلبسی اوینداری باب یاسر جعفر طه حواله کی پر نزیکی مبو و رنگی گودی بیسان رنگی مبو مجی حسکر گلک هلبسی آواز زانم گوتنه هلبسوان خمگینی رمو هلبسی خوشناف سلیمان ابي سر اجاباني ايمي نافدار وكي نمر خديجي رازي به هلبسي ملاي جزيري دي صالة حشتي وحشتاد حشتي وحفت حشتي وحشتا من ملاي جزيري ناس كركو هلبسوانك هي ببيشي وي بسي شار زمانة دني بسينه اويش اغي هلبستا صباح الخير خانة من دريا هواني مر هذا السيمه او هلبس ما آواز دا و مگوتو دنا ملد باش هاد بلاف کرن دی دسپیک ده هنک گوتن لسر و شیبون گوتن یعنی زبیر آیات آواز دانه جبر گو تصوف تدید ناب هلبسی ملای جزیری دهنه لی هدی ملت ناس کرن گو ملای جزیری بی بیشه و ادنی بیسینه و جی حس کرن هل بدعاني دميده دما صباح الخير مشيكر وش غي استرانك ديجي اوجي هلبسي ملاي جزيري بو يا ديسا جنوبي حالة دل ساقي ورين جامع زجاج ايدي جي ورد مدس بكر حطانا الشازده تولي صباح الخير حفده هلبسي ملاي جزيري مقوت او هلبست اسكارم بيجم دي بيشاروجي دي اوجي وك صباح الخير بلا ببن لهنا رياخونه ديتنا وكي دينا بيجن قال لك هلبسماني انه جنون ما هلبسي واجد قوتن ما هلبسك خوش لكوبديتا بتقول جارجا جي شي وي مثلا ام بيجن هبالك هنرمند سترانك دياري مكري مثلا سترانك بيتالي مقود يقولون اوازي ما مستا خوش نفتيلو ابراهيم عزيز ام بيجن دستراني نمر خديجه رازي بمحمد علي شاكر يا دوتمام و كركوكي جارجارة شيء بونه أبجي يعني هلبسك برادرك هنرمند دياري تكري أنت تجسرانك بحسكري تقصيت ببيجي أبجي شيء بوي مجي مقالك ستراني خو مدياري هوالي خو هنرمند كرنا از نافانا بيجم لي قالك هنرمند نافدار إيغو نافي وانحنه إيرود نام بلادتين عسكرن ستراني مقوتنا زبير صالح إنسانك يعني أصلا أو هنرا جا أخلاقي هانا بلندر كبه إنسانك أخلاقي خنير لأنه هنر در ناكبه و ناگين إيغو هداران كنت رانكي أنانيات هبه يا تيرا مثلا تشنده هبه ناگينه أو إحساسي هاني جم زبير أو هيشتكو بهست خاياني كو بگو هدارا گینه و اصالات کویا کدا هر ولو يغطس بی چه يعني او اصالتا جي ناره دمینه اصیل کدا هر اوروبا هر دران يعني تأثير نابه بالرواسب دين مثلا او ياد نفس شرقه نفس ما انساني هاني پاک لجم هبه او نفسا تيضا مينه چقاس هر دران هر اوروبا هر بر دمينه هاو زبير صالح هوا قالك مروف حس دكنجو زبير صالح نفسيوي هي او بخوا نفسيه عرب جير بيجن عزة نفس انسان دماغه يجخو حزبك او نفسيه بلكي مروف وقتي جو جذور مدبينن يعني لمن جهداريد كن لا خافتني ما تقدر عم تشونو هاتن عم حس كن جو انسان كي نفسيوي خد بينه وجوا مثلا انا قد تشتكي له تني ايجو جينيزيك منازكن زانم بيشقاسي رحكي برنازك از جهمو مروبا حزكم از جهمو نتوا حزكم ريزا مجبونا هر كسي هي مروبا كي پر بسيطم
دمار خود وک هر مروبکی ما به حوالی خوره گلک حوالو دوستی منه حنک دورت آمده آخافتن پیکنوک رحکی نازک تنک دلنزم لجمعی نخوش از بحثا خو بکم خوش گو هنک بحثا مره بکی لی مثلا گو هنکا نرین بقول جارا دنكتي جوهمه قلتين يعني تمرو بكي تخد بينا وقال لك اجي شر مكر نجمرا بيك يعني قلتون يعني ام مجبي كسي حزنكر هل بدو يقول مان مرة نقار به الدنيا كشيك مرة حزبكي لهناك نارينك شاش اللي سر زبير صالح استندنا او مروبك خد بينا تخوز بيك بيجم تجاز خصم ملتي خونا بينا اجي فردك مروبكم جبي جواكم هر کسی حزكم وسترانم وهنرا مد خدمت اقل مدي از ايش ودرد وخمي ملتي خد بيشم برايم زبير صالح اللبناني محفلاك بهبر الشكر ما قلت برين هاجي جاردي برنجكي خوش انسانكي زانيه عصفاوي مديتي عصفاوي قال لك خوش وبخدي استراني ويجي دركتبو سر ميكروفوني جا الجير بوم الدنجو هدار دكم بالدنجو هدار كر متقو خزي افدنج تم هبه وتكفو قوي انساني قو فعلا جدنجا حزك واخلاقي وخشم بهفر تقريبا كان روجا والله تقريبا طالدبيس روجا بهفرمان والله ما روجن خوش بهفدور درباسكر وتكي ماي د عصفاوي مندي تدنجي مندي انسان كي ملائم وباشبو وك ما مستا زبير صالح قال لك ازوي بهفر شنو الشاهيه اللبناني جيبوا خاطري حفلاكي حفله ما جي قلكي وخشبو سروكي حاضر كم زده مالبات اما باندورا خو لسر گلک هنرمندی دو مرد کردم باندورا مسر وان بو اجي و حسين صالح برازيم اوجي هما دبيمر نفت شكي دركت ويجي قالك برهمي باش افراندن وهم دريا مر هم دريا وير يعني امكارم بيجن ستايلك مالا صالح اوجي كت نافچاند هنرا كرديد قال لك هنرمندي ايغو دركتن جي بيتالي باندورا دنگي مسران بو قال لك جارنا ستراني مدغوتن دنگي خو رنگي خو شوي گوتن عيني وكمه باندورا مسران بو بون هنرمند قال لك جوانجي يرو نافوانجي هنا املا خوزنا بابين زمان لي ام جي شانازي كيف خوش نقوم بكاري بو اما دور خو لسر كيم زيدل سر بشكي هنرمندي ويدمين بكن قال لك تاثير دنجيوي قال لك هنرمنداجي كرياني الدربيسيه والدورات الدربيسيه جي ستيلاوي براسي قال لك خوش بو دنكي نرم سر براقي بو ملت جي حز ذكر نتكد لي ملت جعلي اخلاقي يعني بهوالي خور يعني اكبر هالوند نري اخلاقي بلند السروي هبو ما شاء الله زود كد لي انسانه ملت جي حز ذكرن شو اجي وكو نرمد انا از سركفتني جير خوازم دركتنا من جوالات كوش بريا من براسي قالك صدامي خواب ونجبر قوم مدب جوالات بردا وزركتنا بيتري 22 سالي ما از لغالات اوروبا جاندكم ديسا جبر استنجي دولتي بو ماني كاري بو هنر اخو بوی آزادی منی کاری بو هر چیزی دلی خوب گفت آدم آزرکتم بهتر مجال جمر بو بهتر ریل پیشام بو مرسکاری بو بهتر لپرچه کردستانی بگری اما بهتر وقتی تکل اما کنتاک اما به همو ملت کردر چه بو نزدیکی راگاندنی بو لبی در تلویزیون ها بود
اسکاری بوم بچما کردستان آزاد کاری بوم بچما باکر تکل ما بهتر برفره بوم کاری بو سیدی خو چی بگرا کاری بو بهتر سترانی خو کفادلی خو مثلا تسجیل وان تومار کرنا وان درفت عن بهتر چی بو و از قال لك ولات دنیای گریام به درکتنا خو اشوم حطاني بافريقيا جي لاقليم تاتا جي حاضر بوم دا هنگه كده ناب افريقيا وم آلا كردستاني الويدري هلدا ومستراني فلكلوري كرد الويدري قوتن يعني دركتنا من جوالات بيقومان يعني ولات مارد منه او هميزا دا كاميرا اللي جار جارا جي وقتي قو استنجيت هبن ولات تجي جبوتها زحمه هندري دانو سندني دي يعني هلبت وك هلبست من هلبست داني ويجي آواز داوان ودستراجي دي في باجوية دريج يعني از وكت كي حجة كري هنراوي حجة كري موسيقاوي از ويد شوبينم وهر وكي ما قوتش يعني از دبينم تایبەت مندیە کوی دناب هەنەرا کوردی دەبێت تەواوی هەیە ڕێکەوی تایبەتی دوی وارید هەیە وان بهێوینە کۆ ئەبرێ بەردەوام بکە وێ هەروەها بمێنژی ئەوژی وەک کە هێویەکیان بیت شتی هێوی دەکەن وەک هەلبەست یانێ ئەز شتێک گوتێ بیرامە ئەس بێ قەی دسێ هەلبەستێ من سترایە و دێ کاسێتێک خۆجی هەندێک هەلبەستێ من بگوتن يعني وي بدنجي خو گوتي دناب سترانا دناب موسيقى پیش شلبسته میجاز بقید هاتن گوتن دناب و سترانه ده اوجي هاتن وشان دما زارو بوم قال جارا برايم تنبور جدسي مدر دخستن وندشتن از راهجم تنبور اوان نقولتو لي بشكين لي بشتي بالا خداني جو از تنبوري ليت خينم حسكرنا مش تنبوري ایدی نماز دسته میگرتن، ایدی گوبر آریخین. هلبت از بحثات تنبوری گفت کم تنبوری شغل لسر دستی خواب برای میچید کر. برای کم هبو خالد برای می مزم بو. هلبت یک جمستر هبو محمود. اوی جمر تنبور چید کرن لسر دستی خواب او تختی کنت بلاک هبو جرد گفتن. پف دخست دکر وقت کم بیشتر شویه تنبوری تیل داویدن سر و دکر تنبور مجموعی دخست و بی آوای هانه دمالی ده تنبور هبو و تالی تنبور جمرج ترکی اسمه مکمه بخارانی و هات کرسان سوری ام چاولی تنبوری کتن تنبورجی مزم بو ام چاولی کتنه يعني يجبوما ما تقول تشتك جي بهاتر تني ما تبع أو تنبور دو باراست ما جيرك كيسك شيء كربو وما دال خاندبو وملين مقاتبون داكو نشكه جبر تنبوني تنبو أنا دما إيرو وكون دبينن هوجو أم دبينن دبي باجاري مد أنا تكارب صدا تنبورات بيدبك لید وقتی مده مگالک زحمتی دکشاند. مثلا پرسرانی مهنه بیشتر جیل 10,000 آورد واسران ناس نکرد. جبر اوسران دکاسیت عدبون. اما ایرو اگر به تومار کردنک باش سرکفتی به تومار کردن جارگ دن از تخمین دکم اوی ملت جی حزب کن و لیگو هداری جیب کن. دست جنگی جیده و د آوازدانه جید و دنگ بیجیه ده بیانی شوی کی تایبت هیه اوه هنی تشتکی بر بجاف مرون کار یعنی پشتی به خبات درج ریک بو خو بکری یعنی او بيقو معنى يعني مسألة خدمتك باشاتي كرن وقال لك نفشي كل دوان هاتن جياني وك سرشو بيدان سرشو باوان جي آلية دس جنيا موزيكي دي وجي آلية آوازدان جي دي قال لك كتن بن باندورا وان دي يعني الغوري أزد شوبينم وأزد بينم نفشي نو كل دوان هاتن دان سرشو باوان دي يعني أبجي تشتكي بربتشاف وتشتكي هجاي كمارا بين سر زمان جو باندورا كوان هي يعني اللي نفشي الدوان وابخوا سركبتنا كفخ خدمتك بموسيقى كرد
أبا تشتكي شوي بالكش بو يعني قاباك ودست آبيت هلبستي جزيري وهلبستي جزيري بآوازني نوجن يعني هلبستي جزيري وكوم دزانن بري فقاد حجرات وبأرباني بدفو أرباناك ودستران لسر دستي هنرمندي ما يعني كت واركي نوجن بجالية آوازداني دي وجالية موسيقى دي وخوش تي بيرام از بيجم كاسيتك بري چند سال باز ما بيت زانم لي زانم كاسيتك بالتبعي جي هلبستي جزيري هات ستران ومبدنجي خو هناك هلبستي جزيري جي دو كاسيتي دي مدغوتن و هل كاسيتك قلكي خوش قلكي صباحي جي هاد دركتن جاليه اوازات وجاليه هر هاوي فنر هنري جي يعني گهداري وي هبون و ايك شوباندن هبون وزيك جوان قال لك مرقداري وي كاسيتي بوم قال لك وي كاسيتي گهداري جي ذكر وحتى رجاي رجا قرقو كاسيتنا ما بي يعني شجاره قواقو لسر تلفزيوني و هلبستا صباح الخير خانه مقوتي ستراندن براستيجي يعني مرا بيفتي غريدان و مرا بخشكاتي لي گهداريت كو خشكاتي مرا بيفتي دكا بن اكاماوي هلبستي بخوشي دبن موسيقى ويد دبن اوازي ويد اوي ويد باواكي خوش كاتبو تومار كرا قال جارتي كلد نابرا ما وهنرمندي عرب جيت شيبونه قال لك هنرمندي عرب إيه سوريا بيجن هنرمندي سوري بتابعتي عرب قال لك جوان شيبويه بهدور رشتنه ودانو ستاندينه اخافتن نابرا ما شيبويه لإيجو هاري د مجمد ما ناسكرنا منو ميري بسقي محمد عبد الكريم بو او جد صالح 88 جاركي از اللي شامل مطعم رئيس جربيج خوارنقها رئيس اللي بواب صالحي بو ما هبدو اللي ريستورانتي ما هبدوديت ما السلاف داي ام هبر رولشتن كيف اخو قال لك يعني ما جرقوم كردن ما بحثا بسقي كير اوي دناف اخافتني ده قو دناف كرداجي ده يكي او قوشلو دناف ملتي عربي ده قوتي ناسكرن محمد عبد ميري بسقي دناف كرداجي دي ميري كي بسقي هي او جي سعد يوسف كيف ما قال لك هاد قوي بحثا نمر خديجه رازي بسعد يوسف كر وافقوتن قول او جي ميري بسقي دناف كرداجي افقوتنا دفيوي وش غيم جي برسيم قوما مستأجي وك ام بيجن عازفة كي بزخ وازهم جي بكردي دستريم وش غيم چند كاسيت جي مدار خسبون مگو شيرتا تجي بو مشي قو اگر تلبزق دخينه لمحمد عبد الكريم قهداري بك او رياراس براسي جي مقالك لي قهداري كر وحتى رجي ازلي قهداري كر مروبكي قالك دلنسبو قالك باكبو هل بده جاء او دانو سندني ما مخابن وك فيديو ايرو تنبت فيديو بقري يعني او سوره جي اف سورتي جوهاتي قرتن ازوي لويدري مصورن هم مصوري ايجو فاني ايكولانا ايجو دغاريا ما دي يكاد درباسي و ريستورانت بو ما باكري ما جو سورتي كيمار بكر وشاغي سورتي اباي اي جوار دغوتين اي عجله اما دغرتن سوره دانته لچند جاراز چومی جمعی مالی اف وقت انا تکنیکا انا تليفون وفيديو تكارب بگیره چه نبو بهتری جاره که از این فدورونشتم مروبکی گلکی هجابو حضر رحمه خودی لی انسان دسبيكا هر هنرمندكي دابي تيك بندورا هالبسفان بتيك بندورا هالبسفانكي اجا اواز دينه تيك بندورا اواز بندكي حياته بتمندك ويشد به ايمت بينم دبستاناوي او شواجي بي طيبت منديك وي خاصه ندبن بندوره كسيد انا ماي ريك وي خاص شوي طيبت منديك وخاص شوي شوازكي وي خاص سبس بوي شوي هذول دبي في اختار في دريبو مالاي فكريبو فقير ومالاي بكريبو امر روشا ما هنرمند اي كرد مخابن يعني بيشتك لوازن وشفكتي بو وبشتي فتره كيدي سافغريه خويزانه باجاري حسكي والله ناحيه يعني جواكي ده مرد وباش ورن ومسباسياويتكم ساعتاي خوش يعني تكي ماسيوي اي مبراسي
يعني اسكارم سوم بكم تاكيد بكم نمجامله تكي ما سي مليفيش خيبالي مدعيا يكي وك زبير صالح شتي ذيك هذا هاني دريش وهنرمندك رسن وك ما قوت عيبت منديك ويش شيبويه بالهلبت كداوي شيبويه وتشني نهجي ويجي جبار خفه اضافه كريه وشي كريه وزيده كريه ونري كردي زنجين كريه او لهيا هنري كردي قد مشيا او جي وك روباركي او جهاتي سروي لهيا هاني مزن لغور خو لغور طاقتا خوي تشن زيده كريه داوید از اسپاسیا همو کسی گو کدا خو خسن به رپورتاجی و او رپورتاج چی کرن افراندن خوش دماغو مره لیجیانه به رپورتاج یک لسر جیانا مره چی به و حوالی مره هنرمند هر یک سوک کساتی خو بو وجدان و دمیر خو لسر جیانا مره هنری با آخرین او جیه شانازی و دلخوشیه او دوزالی بورینی جی دکم جی کسی گو بلکی گلک حوال هون مرد خواست نبی هر کسی بین زمان لگوری دم رپورتاجت نکاره حوال دوست فرند هنرمند فرند نکاره هر کسی نبی آن بین زمان چیز هلوسوان به چیز موزیسیان به چیز حوالی هنرمند به چی حوالی که منی تایبت به گناه وی نهات به ذکرندن از دوزالی بوری نجد کم لگوری دمه لگوری روشه او رپورتاجا کرد گومه چکریه از هیبیدارم گو کسک دلی خوش منگره از جوات و حزکم خدمتکار چند و هنرا گلی خومه و ادبم انشاءالله حتی گو از هبم از هر بردوام بمتکار و خبات خود و از هینا گلک تشتی خوش با افرینم جبو ملتی خود گلک سپاس جبوه Thank you.